Katewa otli ning kamazing mi jina kahaka otli la ning madzinga. Kala katewa otli ning makatar mi ji kahaka otli la ning matarmana. Luka bigasang trada tru duiza thara. Remakeup ta achari kamdaya pauping. Manipur Tambakshong Internet Service Chuho Mier State Worshim Zaikor Achi Sholi Shitaura. Minister Kushim Vushum Shimli Pom Kung Wokli Kantem Sada TNL na District Administration Li Memorandum Misangair Yari Safety Wuivang Pekar Demand Sahira. Lakiangatar achi the Tangkhul Express with Wungramphi Ngalung in a bami delay, bowing may sign nganang sa. Tambakshong internet ban kasa kushokair. Saikorana chizikami ati shoda washing bing la achi shopo kaura. Manipur Shokar Commissioner Home AN Ashok Kumar aya chizikami ati shoda internet service lease line visat broadband kala VPN service aikor zadlushi thawra. Law and order situation yang naga yariwi park may paningda internet suspension legasaji kushokair ka rakara atamli internet kam saki chi otsakli shiruk mukwi kawai internet kasing saikorali shorkana kapo sahira. Tambak District, Imphal West, Imphal East, Thobal, Bishnupur kalakakchingli achon tarik tharathangene internet service kamra kasana. Order kataya khalei shorkana normal classes hawok lui haura kachi hangaira Manipur we worship schools kala college saikor private na government aided la central institution zangda achhiwui na khangcha class khibok kawai chizmi haira. Minister Kushim Vushum Shimli Pom attack sali makamya pongshokta Tangkhul Ngalung Okrul Deputy Commissioner Li Memorandum Misangaira. Ochot chile condemn kasa pongshokli mi shashana sharukwida pom shen mazat namara. District Administration yari safety laying circle kayona li thakta book salu itumi safety na kamatayana da placards chiteng roka. Okrul we yari nang shir kawai kala law and order kahaili District Administration ni kudomi kawai Tangkhul Ngalung Vice President RS Jolison na yari li kasatsanga. Kazip chili Tangkhul katam now saklong we meeping ADC Okrul we members sa kasabing tang we katana la party ot kasana bing la wazanga. Manipur we veterinary and animal husbandry kala transport minister Kushim Vushum we Okrul hamlekong shimli achon kuptangaya pom ngawo kaw. TNL na migasang memorandum jili kahang ochot jili Tangkhul na panglaka na condemn sai chingri kahai apam Okrul li jithada kashok china yari li ninga kari kangji lingsa kaira da TNL na hangsanga. Otsak chili makamaya pongshokay ng soda concern authority na investigation takta sakawai kalakayo na jili takta buk sakawai timan sahira. Chikata ochot kanao kanali mushokawai atam gachida yarawi safety lekawai district administration na jekchinlak kahai pekar kwita yangsang mi palungra gachi TNL na hangaira. District Administration ne headquarter li local now makaning ragzang monitor sa palungra kala Okrul headquarters with major intersections saikorali CCTVs high palungra da TNL na poera. Memorandum hi Okrul ATM kachai kai kangway additional SP ringting hongchui na mini secretariat complex Okrul li ngaran kuya. Hungpung Village Authority nala ochot hili condemn sada District Administration li memorandum misang haira authority li kataka pekar kwikami boira.
railway infrastructure manga khawa chitheda Prime Minister Narendra Modi na ngalei hiwi khare Vande Metro jo mi hair Vande Metro ji Namo Bharat Rapid Rail Service hoda Bhojena Ahmedabad ungwa khawai kathaka rail gari ji aya BM flag off samia Ahmedabad to Bhuj Vande Metro Service ji station jikoling samra rail gari ji na pung phanga minute hangmadi da phanga along di shongfu 360 kilometers vapai shapra rail gari ji na thak metui da bunga khali 110 kilometers zatchapa ji BJP na kathan NDA Sarkar na One Nation One Election khirak vai kasali Congress kathana P Jidambaram yetaira Itumi constitution zalungni system ji are khirak by maning mana kala chi khirak vai kasali tiome tuida constitutional amendment phanga darga sarada Jidambaram na hanga BJP na kathan NDA Sarkar na One Nation One Election hi current nearly implement sakavai sataleda pauza ta khalei maramli Jidambaram na kahang Lok Sabha ranu Rajya Sabha li ranu Prime Minister Narendra Modi na chikatha constitutional amendment khirakavai majority machine malay mana itum na paningong bai Achakajang Independence Day address li Prime Minister na One Nation One Election maramli lungsan lak ina hangai dale Later khalei constitutions we azingli One Nation One Election khirakbai leya kala India block na One Nation One Election ji mamya phut manada Jidambaram na hanga Congress na reservation tang mikhavai sadalei de PM na kaphenli Jidambaram na ngahan gada Congress na wuivang reservation tang miracle gaji ngahan shana Reservation ceiling 50% later kaleji kushok palungra kala cased census sa palungra gaji ishina hangda later Congress katana jin hangsanga Congress na reservation hi population na tishoda saranuda hangda kalena Prime Minister na kahangzai korum shitsang luda Farmer Union Minister jina machan sanga Minister Kushum Mishimni Bom Kungawok Ochotili na that Nanga Council na condemn Saira. Yari we minganin di Jita Kasaji, awi Shimkuli Esalt Kasamang Maningla, Jingrig Hai Ning Jang, which you now being Nika Kasiring Saya, the UNC na hanga. Itum, rule of law we are zingli layer, which hangda authority na takte investigate Sakami Kutongair. Kayona jili kateynala chansam kapai tanti mi plungra gachila UNC na hangsanga yangashina ningrak rakta khalei hitumi alungli ngai nga ka khawai sada khleili naka nauping zai koru nang sharing ro khawai council jina kasataira Manipur State Sarkar na nishari lupa 60,000 crore ka to create pobilui 18,000 hectare kada sashman miera Pauhi Chief Minister N. Biren Singh na aya All Manipur Working Journalists Union AMWJU we Golden Jubilee Celebration Kamayon di kahang na Angaran Angayeji Loktak Hall Manipur Press Club Imphali Kwikata Chief Minister na Metia we Odngrut Maramli Kasatsanga Sakla kahai atam hitharan yari jan karop tuye na mavakapei mushungla ka gachi pau misho kawai CM na kasatsanga Sarkar na nishali khangsung campaign je community ki pa ka shili kharin mening mana kha ngalehi kan kawai kasana da CM na hangsanga Sarkar na state we reserve forest ngakti tragaji chief minister na hangsanga Myanmar now to create hygiene in Manipur to shortly foreign bank zang jithaye da CM Biren Singh na hangaira Kuki National Army Burma, KNAB, Katra, Myanmar's National Mia Khalei, Assam Rifles na Dukwek Hygiene, Manipur we Kongzar Hili, Foreign Element Zanga Gachingarik, Jitayeda, Chief Minister N. Biren Singh na hanga. Aya Imphali Piren na Paume Bing di Kahang, Manipur we Rot Kamaratili, Ngalekate we Pangzanga Gachili Yari, Kaikana, Mashit Sang Samana. Foreign nationally to Kukuyen so that Manipur li or Kasam militant Pingli, arms supply Miagachi evidence, Kami wuivang the CM na Assam Rifles li Mayakangai Pongshoka. Hang the khalei to quick a high KNAB Katra, Tanglin Kap Hoda, Myanmar's Richum now, Golang Combat, Myanmarwi, Minaji. Ali Chandal District Li to Kokwina the Hanga.
ana Indo-Myanmar border town Moria Wien Jura Janbur Shong Khutlai Mikhavai Janpao Kokhui mission zat kasa phendale la duida archery kamdai paubing Manipur Tambak Shong internet service chuho mier state worship zaikor achi sholi shitaura Minister Kushim Vishu Mishimli Pom Khungwokli Kantem Sada TNL na District Administration li Memorandum Misangair Yari Safety Wuivang Pekar Demand Sahaira Archery Bao Hiling Jangaira Baungana the Clean Thum Saikorali Ring Pagal Kamhayizm Shong Sa Serano